Kari kapahir barem baca di temen menhendar lanang yo isu jengken maya di kanong tu ngai pen kari rintiu syakri Jabrang ini poliu cintanin jadi. Kenal Bram ya kelawat projek beliau macam ni. Pak Im Tirak Singh ni kesini nak kalian macam Singh tu nyokap national youth movement di wan ban bu di sentiu kemudian ka desa mau unit kelawat ka saya pun ya sibun tadi kita bawa projek beliau. Tekum national youth movement ni kum kinong ilam jongka seng nginya perta ya kitin pira jongka seng laisien laiwat anong mga mai napang di pinabut lang klawat keri laisien laiwat mai napang klawat keri mai napang klawat keri mai napang klawat keri disbun disjarngo